Želim da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu na novogodišnji koncert u čast srpskog predsjedavanja 67. sesijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nastup koji ćete danas čuti biće nastup hora Viva Vox. Zvuk Viva Voxa karakterišu autentične a kapela izvedbe svetske i tradicionalne muzike. Dame i gospoda, čast mi je da pozovem na podijum generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, njegovu ekscelenciju, gospodina Ban Ki-moona. Vaša ekscelencijo, gospodine Jeremiću, predsjedniče Generalne skupštine, pripadnici hora, ekscelencije, dame i gospodo, dobro večer i srećna vam nova godina. Dobro večer. Hvala, Srbijo. Srećna nova godina. I'm delighted to join zadovoljstvo da zajedno sa predsjednikom Generalne skupštine poželim dobrodošlicu na ovaj novogodišnji koncert. Večeras uživat ćemo u muzici hora Viva Vox. Zahvaljujem se na dolasku iz Srbije, iz srca Evrope. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime, ameno, ameno, re imperani, ameno, dimere, matiremo, ameno.
Unajua tusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, situtie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts are lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrous king. There's a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh, that's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Give up laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Key change. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Ladies and gentlemen,
no need to say that I hope that you Nema enjoyed potrebe ni da tonight. kažem da se nadam da ste uživali večeras, to sam i video. Dakle, konačno, Serbia is European country. Srbija je In evropska our zemlja. part of the world, U našem delu sveta, New Year's concerts novogodišnji traditionally koncerti ends with a tradicionalno march se završavaju maršom transformed into a koji se message pretvori of u peace. poruku mira. So, I here is tako, a march evo to jednog close marša da this zatvori wonderful ovo evening. veličanstveno A veče, great march jedan of veliki peace. marš mira.
Obi tebi, znaš? Obi tebi. Ne možemo vikati ništa, to sve isto. Takvir! Ajde, reci Allah hoće. Na poziciju! Hajmo, ubij Vito! Ubij! Hajmo dalje! Idemo ispred! Idemo! Ubij! Allahu Ekber! Allahu Ekber. Kao što se obučavaju muđahidi i njihove žene, tako se obučavaju i njihova djeca, koja su nada muđahida u budućnosti u borbi protiv kafira. Allahu Akbar. Allah Akbar. Za koga? Za Allaha. Protiv koga? Protiv Allaha. Do you know how the orcs first came into being? They were elves once. Taken by the dark powers, tortured and mutilated. A ruined and terrible form of life. And now, perfected. My fighting Uruk-hai. Whom do you serve? Saruman!
Tebie blagodari. Oh
bez sam ga žalosti moj dilber. Aj za moga Dragana, aj za moga Dragana.
Tebie światiem kiwotie, jako że recze pravedni David. Javila sjaje si širšaja nebes, ponosivši zižditelja svojego. Slava vselšemu sjavtja, slava prošedšemu iz tebe, slava slobodivše